a quedar sin... No, tira vuestro sitio. Venga. Gràcies a tots per haver vingut. Això és Fujinami style. Aquí he provat segona, l'últim provat tercera, però crec que era pitjor. O sigui que, si m'informateu, doncs no One question for you. How do you feel about coming here this day? A man like you that you have been always riding Montesa for so many years. I feel it very well, and it's a very nice place to be on, and come back to Montesa people again. Very nice. You've been here for some years now. How do you feel today about coming here again? No, it's very nice to return here for the Montesada. I arrived so many times with the team, and no, it's a fantastic time in my career with Montesa, the opportunity to work with HRC. Thank you very much. Que sí, aquí a costat de jo, que yo 5 vegades quedé atrás de él, ¿sabes? Ya sé que sí, muy buen compañero, pero bueno, malparit, sí. Bueno, si no está él, es posible 7 veces campeón del mundo también. Toni Bou! Ara
sí, i aquí què? Hi ha algú, sí o no? I si el sabeu, saltarà l'altra pedra o no? Uau! Som-hi! Jaime! Jaime! Bueno, després d'aquesta foto de família, anem a fer el sorteig.